मन्त्रं नो यन्त्रं तदेपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदेपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदेपि च न जाने विलेपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशे हरणं विधेरे ज्ञानेन द्रविण विरेहेण लसितया विधेया शक्ये त्वा तब चरणयोर्याच्युतिर्भू तदेतच्छन्तव्यं जननी सकेलो द्वारे निशिबे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्या पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तवे मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकं पनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दर्जननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनक तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपे नियम जपे विधो चिताभस्मालेपो गरले मसनं दिके पटे धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीश के पदवी भवानी त्वत्पानि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि च न पुनः अतस्त्वां संन्याचे जननी जननं यातु मम वै मेडानि रुद्राणि शिवे शिवे भवानीति जपेत नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं रुक्चिचिन्तं परं कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मे नाथे धत्से कृपामुचितमं परं तव आपसुमग्नम् अस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननी असवरन्ति जगदम्बि चित्रमात्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परापरं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापात की नास्ति पापध्वनि त्वत्स्मानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योगं तथा कुरु।